Reka ndabaha ikaze nshuti banywanyi bacu mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abaherereye hano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yacu turaza kuyatangurira hano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turaza kwekera no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho turebe ibikomeje kuvugwayo biri update breaking news, dore ko ari nacyo twiyemeje kubagezaho amakuru agiye agezweho hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini no ku migabane y'amakungu ya kure. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu biro by'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi hari kwikwangwa kudeta ikomeye cane, yaba umwanya ku mwanya, ntibyoroshe cane. Turaje tubibagezeho turebe imva n'imvano y'ibi ngibi kwikanga ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye ko bwatembagazwa. Turaza kubireba, turaza no kubabwira ko M23 iri mu gihombo gikomeye cyane mu gihe hari haracuzwe umugambi mubisha. Uwo mugambi ni uwuhe? Ese bawucuriye bande? Ese iri mu gihombo gute? Ibyo byose urabisobanukirwa muri aya makuru. Turaza no kukubwira kandi ko Jean Pierre Bemba yatorokeshejwe agacikishwa vuba na bwangu. Ese kuki yacikishijwe? Aho ntiyaragiye kwicwa? Ibyo byose turabireba. Turaza no kukubwira ko kandi ibyo General Evariste Ndayishimiye, perezida wacu w'igihugu c'u Burundi, yari mu gihombo gikomeye cane nyuma yo kwemerera ibintu byinshi Antoine Felix Tshisekedi, ariko ibyo byose bikaba byaciye bimunanira kuba yabigeraho nk'abasirikare bari kurwanya uyu mugabo bakomeye cane mu gihugu cacu c'u Burundi batari kumvikana. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho. N'abatindiye reka twihute cyane dutangurire ngaha muri Bujumbura, hano ngaha turebe amakuru agezweho. N'abatindiye rero murabizi ko perezida wacu ariwe General Evaristo Ndayishimiye nyiricubahiro, perezida w'igihugu cacu c'u Burundi. Murabizi ko yagendereye mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi ku munsi w'ejo washize, bagirana ibiganiro mu by'ukuri byari bikomeye cyane. Rero amakuru twamaze kuronka neza nuko uyu umuperezida yemereye Felix Antoine Tshisekedi ibintu bigiye bikomakomeye nko kongera ingabo hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi amakuru ari kuvugwa nuko ubu ngubu igihugu cacu c'u Burundi naco gifite abakomando n'abasoda. Ubwo ni abasoda bake mu by'ukuri, rero bakaba batari kumvikana rero hagati y'aba basirikare bakomeye hano mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse na perezida General Evaristo Ndayishimiye gufata umwanzuro wo gukomeza kongera ingabo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akomeje kutugeraho ni uko ubu ngubu abo basirikare tayari bishyize hamwe mu kurwanya uyu General Evaristo Ndayishimiye bikomeye cyane, mu gihe bamaze kubona ko nta keza na kamwe yifuriza igihugu cacu c'u Burundi, dore ko akomeje kumarira abasore n'inkumi, abigeme bakomeje gushirira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buseruko bw'ici igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bakomeje kutumvikana hano muri ntare ya Rushatsi mu biro by'umukuru w'igihugu. Ni umuriro uri kwakayo
cyane kubera ubwumvikane bukeya batari gushyira hamwe ku mwanzuro ukwiye, kandi ni mu gihe uyu nguyu General Evaristo Ndayishimiye nyiricubahiro w'igihugu cyacu cy'u Burundi yabyemereye Felix Antoine Tshisekedi ubwo yari ari i Kinshasa, ari kwemerera ibintu bidashoboka, dore ko aba basirikari bamwangiye neza bamukuriye inzira ku murima bitewe no kubona ko General Evaristo Ndayishimiye atitaye ku basirikare be bakomeje kuba bagwa mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ubu ngubu biri kuvugwa neza ko ubwumvikane ari buke cyane hano muri ntare ya Rushetse hano i Gitega. Ubu ngubu rero andi makuru aturuka ku mirongo y'urugamba nuko M23 iri mu gihombo gikomeye cyane, mu gihe hari haracuzwe umugambi mubisha, umugambi wo kwivugana w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyiricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye, dore ko hari haracuzwe umugambi wo kumwivugana mu gihe yarashitse hano i Kinshasa mu mugwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakomando b'uyu mutwe wa M23 yagiye kuhagera bahageze vuba na bwangu. Ku makuru rero adushikira, impamvu batageze ku ntego zabo ngo nuko uyu umuperezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse na General Major Evaristo Ndayishimiye bari bafite sekirite ikomeye cyane bakigera hano ku kibuga cy'indege hano i Kinshasa agishika kuri mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Ubu ngubu rero biravugwa ko mu by'ukuri kuri operasiyo yari yakozwe na Major Uwiringoma yarangije guhomba bikomeye cyane, dore ko batageze ku mugambi wabo. Byari biri kuvugwa neza ko rero baramwivugana vuba na bwangu kubera ko akomeje kuba yagira uruhare mu kubura kw'amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane hano mu buseruko bw'iki igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe kuri iyi mirwano ikomeye cyane iri kubera hano Isake. Ni mu gihe umutwe wa M23 warangije kwigarurira uyu mujyi wa Sake. Ubu ngubu FARDC, ubu ngubu amakuru atugeraho nuko iri kurwana bikomeye cyane kugira irebe ko yasubiza inyuma uyu mutwe, ariko ibintu benshi bari kuvuga ko bitapfa korohera FARDC, dore ko bari gusesengura bavuga ko uyu mugwi wa M23 ahantu wafashe bitakoroha cyane kuba yahatakaza iharira FARDC. Ubu ngubu FARDC ku makuru yandi adushikira nuko izi ngabo ziri kunengwa cyane n'abadepite bamaze kugaragariza Antoine Felix Tshisekedi yuko mu by'ukuri amafaranga akomeza kugendera muri uru rugamba umutwe wa M23 uhanganyemo n'igisirikare cya leta FARDC akomeje kuba menshi, kandi nta musaruro ukomeje gutangwa n'iki gisirikare cya FARDC, kandi hakomeza kuvugwamo ubugambanyi bukomeye cyane bashinja ko hari abajenerali n'abasirikare bato bagenda bafasha cyangwa se bafatikanya n'uyu mutwe wa M23 mu bugambanyi bukomeye cyane. Ubu ngubu rero M23 mu mirwano yabaye muri iki gitondo gikomeye cyane kugeza muri aya masaha byari ibikomeye cyane, yari umuriro hano Isake ndetse Minova Goma. Uyu muhanda urafunzwe ubu ngubu, niwo wifashishwaga n'iyi FARDC mu kuba bakora urugendo bava hano Sake berekeza i Goma, ariko uyu muhanda Goma Minova
urafunzwe ubu wigaruriwe n'umutwe wa M23. M23 ikomeje gufata indi ntera, nubwo bamwe bagenda bavuga ko ubu ngubu FARDC ikomeje nayo ngo kubaka ubushobozi bukomeye cyane mu kugura indege, imbunda z'intambara n'ibikoresho bigiye bikomakomeye. Ariko dushingiye ku basesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki ndetse n'abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara, bari gusesengura bavuga ko ubu ngubu M23 nayo yubatse ubushobozi bukomeye cyane, ndetse nayo ngo ifite idorone zigiye zigezweho zibafasha mu kubanekera amakuru y'aho umwanzi wabo FARDC yaba yaturutse. Iby'uru rugamba rurakomeye cyane, dore ko rukomeje gutuma ngo abatari bakeya bakomeza guhunga bagana mu bice M23 yaba yarigaruriye hano ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru rero akomeje gucaracara hirya no hino ni umwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, dore ko murabizi ko General Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro cyacu, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, yugaye umupaka uhuza iki gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cy'abaturanyi. Ibi ngibi byaje mu bwumvikane bwari butoroshye cyane, mu gihe leta y'u Burundi, leta ya Gitega, ishinja igihugu cy'u Rwanda mu kuba ifasha imitwe yitwaje intwaro irwanya itumvikana, itavuga rumwe na leta y'i Burundi iyobowe na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu rero bikaba bikomeje kuba ibizamba hano mu mipaka yombi, dore ko abaturage mu by'ukuri bahahiranaga, ariko kugeza uyu munsi imipaka irugaye kugeza igihe kitazwi neza, dore ko muri make ari igihugu cy'u Burundi cugaye uyu umupaka bitewe ko cyashinjaga igihugu cy'u Rwanda uko gifasha imitwe yitwaje intwaro, harimo n'umutwe urwanya leta y'u Burundi nka Red Tabara ibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu rero gikomeza kugenda gishinja u Rwanda mu mutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Kongo, rero kikanavuga yuko ngo u Rwanda rwaba rucumbikiye ngo abarwanyi ba Red Tabara, ndetse ari narwo rubatera inkunga rukabaha ibikoresho. Ibintu u Rwanda narwo rwamaganiye kure, ruvuga ko rwose ibyo ngibyo ari byo bari kuvuga kandi ibitari byo, dore ko bavuze ko u Rwanda rufite ibibazo byarwo rugomba guhangana nabyo, rutagomba guhangana n'ibindi bibazo by'ibihugu by'ibituranyi. Kandi u Rwanda rwasesenguye neza ruvuga ko ubu ngubu nta kindi cyakorwa usibye kugana inzira y'ibiganiro, kandi bagaragaza ukuri guhari, bavuga ko u Rwanda habe na gatoya rudafasha iyi mitwe nk'uko rukomeza kugenda rubishinjwa n'iki gihugu cy'u Burundi, cyane cyane General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko abakurikiranira hafi ibya politike yo mu buseruko bwa Afurika, nuko uburyo babisesenguramo nuko General Evariste Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi bafite umugambi ukomeye cyane, umugambi bapangiye igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi murabizi ko Felix Antoine Tshisekedi amaze iminsi itari mikeya yigamba kuzatera ibitero ku Rwanda
ndetse bikaba bivugwa yuko rero ubu ngubu ngo abifatanyije we na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi. Rero bakaba bari kuvuga muri urwo rwego bavuga ko iri ari isebyanya ndetse ryateguwe na nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse na Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba ngaba rero bakaba bafitanye ubushuti bugiye kure, mu by'ukuri bugiye bukomeye, kubera ko ngo biyemeje kuba bahangana n'uwo ari we wese uzagaba ibitero mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo barakomeza kuveba bikomeye cyane uyu umuperezida Felix Antoine Tshisekedi, ni mu gihe mu giturage hakomeje kuba amatongo, abaturage bagakomeza guhunga ku bwinshi, ntagire ikintu na kimwe yaba yabikoraho. Abaturage bagakomeza rero gusaba perezida wabo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yagarura amahoro mu buseruko bw'iki gihugu, ndetse akaba kandi yagirana ibiganiro n'umutwe wa M23 nk'uko bakomeje kugenda babimusaba, bagaragaza ibihombo bikomeye cyane bahuye nabyo, bagakomeza no kugaragaza imbogamizi bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi, dore ko banavuze ko abasivile bakomeje kugenda barasirwa hano mu mirwano, bakomeje kubura ubuvuzi bw'ibanze, bikarangira mu by'ukuri ngo bashizemo umwuka, nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa ku makuru yaciye hirya no hino mu bitangaza amakuru ngaha i Bujumbura, i Gitega, ndetse no mu buseruko bwa East African Community na hano Igitega. Ibintu ntibyoroshe cyane, inkuru yakomeje kugenda ica ururondo ugoro, ariko n'abaturage bahangaha Igitega ndetse n'abandi ba intara ya Kibitoke, intara ya Ngozi, bafite abagabo cyangwa se abatware baguye hariya mu mirwano yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bahora binginga ndetse batakamba bikomeye cyane, batakambira uyu General Major Evariste Ndayishimiye kugira agire icyo akora, basi bazobone imiryango yabo babe bayishingura mu cyubahiro. Ariko mu by'ukuri uko aba baturage batubwiye ko bavuze ko ubu ngubu nta burenganzira na buke baba bafite bwo kujya kure karama cyangwa se kugira icyo babaza mu nzego za gisirikare, dore ko izi nzego za gisirikare za hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi zidapfa gutangaza ibintu uko bimeze. Rero kugeza ubu leta y'u Burundi nta kintu iratangaza kuri iyi miryango yaburiye ababo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye rero mwebwe mwese twabanye muri aya makuru, reba munsi y'iyo video upyonde nyene sabone, ijambo ryoroshe cyane, uri fyonde ko uhindukire hirya ukore nuko kukazogera nako nyene ufyonde ko deni n'abatari babikora twabasaba kuba mwakora sabone ndetse mugakora kukazogera kugira mujye muburonka notifications cyangwa se notification mujye muzibona ku makuru n'ibiganiro tubashitsa ko umunsi ku munsi. Ciao ciao.